Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Saya Damrin Deski, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara beserta keluarga besar Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah 2024 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.